Khwna Bubagra no khulung ya kharo जों tabok thik chini Amarpur town hall eba Anandodhara town hall khwna 11 tarik April 2024 chini Maharaja Pradut Kishore Dev Burma Phai gi tongo na thik 12 ta somoy go Phai sophaine oro jaga Phaini bagui जों tini just preparation ni bagai town hall rok ni condition bahai tong ba bahai ke decoration khlai ka naithoknai जों decoration committee no budai toroi rokha decoration committee chini uklo tongbayu daitto go tongo chini Surat Singha koloi bo convener hisabe boni entire team borok bahai ka naithoknai borok pura daitto tigi decoration khlailai tong start khlailai rokha boni pore haine haitini tini je preparatory committee ni convener chonglaikha tini borong gonang brihot ram jamatia boni ridul mumbai khwnani salaimano abono chin chai tomo tongnai tabuk जों visit khaimani bisingo visit Phai sophaika chini senior leader chini tei coordination committee ni convener chini senior leader borong gonang Sanjay jamatia tei yang chini block ni member tongo Sudha Koli Mohan tei yang chini subjournal ex chairman tongo borong gonang chini Dev Sadon jamatia tei uklogo tongo chini YTF district committee ni vice president chini Ishan jamatia tongo Deborsi jamatia tongo yod ni leader belaikana tangkra tei dunia koloi tongo chini uklogo tei Dalolik Mohan block committee ni chini vice president tei chini Bampuram chini belaikana tangkra chini Chubai jamatia जों jottono prai oro jaga जों asoklai phikana gonta kaisi romoi bahai ke program no khanani program bahai ke success bailai mano Maharaja no जों bahai ke khushi khai rohmano abono tigini जों tabok joratoi thik busuk baji khana prai 6 ta baji tongkhana Amarpur town no जों basalaijak te sarapsani bisingo no जों Amarpur pura town area aro buskang ro bosini dipramothni select success tongnai rok tai tunani borok samu tangani bagai thangi tongo tei chini boni bai khana aroni capacity prai 1000 no जों 1200 जनani bagai जों chagani byabostha khaigi tongo chini Maharaja o chamungni byabostha go sponsor khainai Maharaja chumanai 1000 ni bagai boje samani haipano जों 1200 जनani bagai जों preparation nagai जों samung tang tongo food committee bus namjak food committee daitto jara nanai rok borok samung tanglai tongo khana je sukar bungthung chini jointly program ngai chini 41 MP Nagar ST assembly constituency by chini 42 Amarpur constituency ni joto tipramothani central district block te primary level ni te jara subzonal chairman zonal chairman BC level jara chairman tongnai joto no toigeina khana kaisa seminar ngani thangtongo party meeting ngani naitongo Maharaja khana phainai jona kok jar phainai kok kaham kaham aini bagani जों tinor jak thumlaijak asanu chuteng hambai